He rōpū e tino a whina ana I te hapori o Māngere. Engari no te tainga atu o te rōpū wātene Māori o Māngere ki tō rātou tari I te ata nei. Kua tūkinotia ngā matapihi, kua whānako hia hoki etahi o ā rātou taonga. Kei a Kingi Kiriona, ngā whakamahuki. He kohi I ngā waihotanga a te nanakia. It's like your body's being violated with, and seeing a lot of our taonga that were gifted to us from different kaumata through our travels, to see all our taonga lying on the ground and being disrespected. Tū atu I te wāwāhia o ngā matapihi, I whānako hia hoki ngā kawereo katoa a te rōpū wātene nei, e hono atu ai rātou ki ngā pirihimana. Certainly will affect our operations for our night patrols, because our radios are linked right across to all the wardens through the district. Kei Wainganui pū te tari o te rōpū wātene I te whare toa tini o Māngere. I wāwāhia ngā matapihi o etahi o Aiwatoa, e ai ki te kai whakahaere, he utu tēnei mahi mo te nui haere o ngā pirihimana I konei. We possibly think that people just react badly when there's been a lot more police in the area. People may be just reacting to that. We don't understand why it's happened to us. As I said, this is the first time something big like this has happened. Ko te whakapae e rua te kau manotāra te utu o ngā mahi tūkino nei, I a mātau I Māngere, I waia e tahi umanga ki ngā wātene ki te tuku koha, hei rau aroha. Financially, it's pretty hard for us to recover the cost for the radios. We're just a voluntary organisation group, and funding plays a big part in keeping our operations going. E ai kia Thomas he pērā rawa te mamai o etahi wātene I hoki rātau ki te kāinga. Kua mahia e ngā pirihimana he tauira mati, he oi e haere tonu ana ngā rangahau. Kingi Kiriona, Te Karere.